vidjet ćete da smo imali više spoljnopolitičkih aktivnosti i značajnijih, nećete verovati, nego što je Josip Broz imao u svojih najboljih 5 godina velike Jugoslavije, koja je, složit ćete se, bila i veća i značajnija zemlja nego što je danas Srbija. I to govori o uspehu Srbije, o radu, marljivosti, aktivnosti u kome veoma značajan deo i značajan uticaj, značajan udeo ima i Ivica Dačić i ostali članovi Socijalističke partije Srbije. Nije Socijalistička partija Srbije danas u Vladi Srbije zato što nije bilo drugačije ili druge većine. Socijalistička partija Srbije je u Vladi baš zato što mi se čini da ljudi veruju da je moguće da nešto uradimo za našu zemlju. I ja mislim da postoji nešto što je iznad svih naših partija. Nešto, video sam koliko volite vašu Socijalističku partiju Srbije. Video sam koliko drugi vole svoje partije, ali ono što sam siguran to je da svi mnogo više od svega i mnogo važnije od svega vole našu Srbiju. 1973. su formirani Ujedinjeni Arapski Emirati, 1974. tadašnji lider, čovek koji je ujedinio tih 7 Emirata, Bin Zayed, otišao je u Libiju, najbogatiju arapsku zemlju u tom trenutku, zemlju koja i danas ima 5 puta veće rezerve nafte nego Emirati, poseti velikom Gadafiju tada i onda mu je, kada je napuštao tu zemlju, onda je Bin Zayed rekao: nadam se da će moji Emirati za 40 godina da liče na današnju Libiju, na Libiju iz 1974. godine. Pogledajte kako danas izgledaju Abu Dabi i Dubaji, neću da govorim o svemu drugom. To je zato što je neko rešio da obrazuje sebe, da obrazuje svoje ljude, da uloži u mladost, da uloži u budućnost, da promeni svoje običaje, da menja svoju tradiciju, da promeni sve. Ali pogledajte kakvu ta zemlja ima